Arspa Sanpolak Shisnem u Emily Uyo Nagam Tagani ke constituency UMP Uyo Gano Sanklur Nagam Talai Pendri Tuli constituency Laga UMP Jungi Wailot Yang Tulu Kubiong Kiwi constituency Uyo Aisho Kiwi Kisnom Uyo Aisho Kenapa kata kamang kebetulan kami kipat ba bagian semua tu ya kebentar ke jong UMP bagi kebentar ke jong UMLA ulah bana yang senong yang school bagi ke kamram ke jong UMLA yang lagi skill kamtam pio UMLA ubalong minister kebetulan ke sarkar manta lenter lahmril New Zealand di ke jing kerpat ke jong pik ke senong kapal ke plane imat kali kesnong kamdan energi. Kalau nggak sesusi lada kalong kumni. Jadi nama kata tahu ke voice of the people party kami partai banyak tu ia kipat ba ya kita ki hak kita kini benyo. Tapi kinong alam kisengi ledu family kisam ya kita kiskim habashai. Bapli menanya kipat ba nomor kinsno tu yo MP. Timut bawai berajab MP ulapan lelut dari kata ke MP skim kadantang san klur sisnam mutang san spaklak ninyo arspa san polak tang highway constituency betul-betul kenapa kita tahu slow ban tentu itu dan kibenta kiba lesi ke kamram jong MLA benikran kumya kata ka sakawai ke land port moshani kata lesi UMLA UMP ulah benikran se Delhi jadi kita timat kepada pada sarkar India dan kita penroi juga sarkar India. Penroi ya kiwei kibenta ki yang school ki PSC ki tidak ya kamram ke jong local level pak kamtam uni UMLA jo bi udah naga sarkar manta. Udah naga sarkar. Ulang advisor jong chief minister naga ngambakala. Telaga ulang kat advisor jong chief minister nai batai kiwi kam shu batai shu tanga kam hapo snong muktapuru labian dai nam dai na kalong be jingkur hu ko batrau te ko kipai babi ta jimi jong voice of the people party kalong baron ra ya kata ka jingkala san thos nam ila ya lenti ni ka jing sadi bat jayu yini ki jaga ko bofila batai kata ka jingke senar sha kabandon ka jingta ka batrau yegi nong song snong sekali ke jika menemui dan benta punya menjur lada ku lokal yang jong bi u yang tren ban persya kanumi ini ke jinge tendai jayu ki sarkar ki belajar kini hiji ju ginom ikmat ki badan ada sarkar ki belajar kem kreni assembly kamdan ke junction kia kenamar kata raw yakini ki sok kedot bara kiba ka jajru ke hindu kisnong ki thau kadang kapani ke cinta ban persang ban lau itu. Tidak kan nomor kata ban smooth ho. Tidak kan semut family, but you don't well MP, but niyo ega jingkersan ke bakran ni kipat ba. Kaya kemudian kan menda kalau bagi kipat kan pengkan ke jingkersan. Yang ke voice of the people party. Balada ke voice of the people party ke sinsyar. Ya gani ke ri ke ri on pendan kam hok ya kita kiskim. Lara ki Emily Jongpi ki tor min chwa. Ki penangkam hak ya kena ke MLA scheme kambei bendan kata ke cie kapa people jadi bendan la ke yeng snong arspa san kata ke scheme ka pamdei ka hak ka ju ngatrai ke snong muk tepur ladi benyo kita ki community hall but ki don't come ki baga snong don't come nomor yang kama maki bari UMP apa sutuk syai kata betul maki sanspa lak pihak yang kilai pendiri teli konsensi kanun yo kilai pendiri kan kini yo astang baba khat lai lak ye khat lai lak hakawi ke konstituensi mabang ainut tang apa muktupur la dadi ban sam hak sam lem setu kendia tebak izin yarap na UMP enum pa pertenge dari yo na gati jong MLA MLA kini ke senang ulah ban mang lesi ke jingdon kam arpo afsan lah nakata ke jingdon kam kumangile ang kaya po ki constituency ki jing nakwa ba pi kum ke senang sutu sha pa ke jia ke jong UMP ujungi ya ke bor ke jia jong MLA bat kum ke parti irang de ke parti ke berangchong hakalian persya nyempat don benta ke sarkar bat ki kumbalo hakali ke sarkar ke pemerintah
dang kam don bor utu MLA barem ubadan hati ban aji mento na marka ka sarkar ka ba yurat ka ba le jubor wat yang ni MLA belaji tu pai ba tenamar ka tala ngim dai ban ala ke batung gini ke sarkar ki ba yurat ya ka ikter bala pulkuk bor do pai ba kalau ni ke ba snow bitar ban pet ba mangi MLA nganga thep ya ka scheme kabang adi hok penyo alam daga constituency ko siya kata ka scheme kabaki ong kata ka Chief Minister Special Development Fund CMSDF hati per kita mencoba per mga bangli ngadon na gadang persya nga kren persya ka sarkar ni ngati hasurat nrei o Chief Minister junur ban penduk ya kata ka hok kaba ka nongkrem constituency ka dibelyo kabang yang khot aga taka por kata ka CMSRDF nrei mentang la thep hadu mentang padio kata kini pak di kandidat jong kali ka parti NPP ke basencar ki barem kilektroa pisa keleng-keleng ye kisno bukan kata ka sarkari dan menta nagataraw pinap ban suko labi ko ay ka jingala ka shisha upat ba ode ban kala ka bumut upat ba hagani ka sino ode ban kala ka bumut naga sanspa sanprobu ki batap sanspa ode ban bot ya ka jingala sanspa sanpo ide ban bot ya ka jingala ndai na ni dan bot dan jing snow parlok ka snow para snow para pan para dong ngenum po isno snow anong itu ide ban ino ay berkam perkhat ka barin ide ban ino ay berkam perkhat ka barin baro ka ban jing bot namar bangide para kur bangide payeng ide para liam ide para pan kata ka de ban bot sedendo ngin bot ya kan nongrim jong ka seng ka badan ya kata ka thong banwanra ay ka jingkala dai ban tip ide nongrim jong ka seng dan diberi jangan ingin cepat ke parti ni pek upriu kena upriu ke parti kilong kum arliang juga pisah kepisah kau nak banbahatan siliang dan kam baru arliang bagan bahan ni dan kami ke parti ke badan kenong rim teruskan ni dan kami ke parti ke bagi ijngan yang pergi paita ni dan ke parti ke benut ban keren ban air ke jing sensyar ke bekot dan di parti akan ni jela ke jing ke benut ban keren habasyit habasyai kum mengi keren mengi ke voice of the people party dan ke parti ke benut bantu asyi MLA bagi dia pentrikam hak eka scheme habasyit habasyai ke voice of the people party ke to asya borok MLA bagi dia penengkam hak ya ke MLA scheme habasyit habasyai lalu di bakla firmio tiket show hak election ke baman dan ke bakum ke parti saya nomor ke daerah kileman kita ki MLA jengki parti namar balai kilaban lemon atau hidup kumno penengkam ya kata ke aspa sanpolak shisnam lingba ke SRWP Haji Tagi Sansnam Kendo San into you are Fasan Polak Shano Kashia Cara ka Snam ka pameta Pidi ro masong pidi bentet ngala banong agari ka po nomor ketiga hak ka jo paita kapisa jo paita kandai ke jong MLA jong pi kandai ke nong pinti ke jong udai ta unong penmang unong penbha ngai so sangsat bahagani ke sini ke pemeta pihak bentho e kita jingdon kam jong ke constituency jepi show MLA o show MP ujongi penamar kata-kata upat ba udah betul ke kamram ke jong MP ke kamram jong MLA ke kamram juga sarkar jela ni banhikai ban ajin start upat ba nyimdan ke spa ban IP nyimdan boycott nyimdan by school nyimdan by dawai nyimdan by kia hendai ingin pensyai ke jimut ke jep khata pinang gum ban ji kita ki syakri nang ni syakma kai ke pikwa ke jimut to nanta pikwa ke baisha ke baidut bai piknik Ay dawai baiknya, lebih kuat bandan berpensta jepi, ban penkuk bor yang jimat saja berhak jepi. Kepoin sampai people party kan penkuk bor yang kipat tak. Bagi lagi basta, ban ini resmi tu nak, bukan lu dan rengkat ada niat dan tiga ni. Hari ni ke MP election, ini yo yang jijat kemudian buram, yang tam hadut layak nyobu hajar tam kata kadai kaji job kaji namar bagi pat pak kila suatu kumnu wajib nami kemar kabaka pisah kanum dambor kebaikiat kanum dambor kedom nasional depan kanum dambor ban penjot ini lo nui pat pak menta ular rinci apro ko wegani pakani kalau kajin sedang jong kajin kerman akan ni gabi ni don kampanye syak tindak mau midon kamban abye kapor midon kamban ang penkhwan ni ke linti ka babek ka bakut namar kani ke linti ka babek ka bakut kadai ka ba ni pension nurem daga nongrim blay ka bo blay upa bakan don ka sinshar ka kharar ka bakut
mau beli orang pedeng jom dah tinggal lenti ke sini ini syak kemat yang ini kekam ini seluruh pada kejingkot bang ai jadi syak kekam ni masuk bangkit ya kekam fight ba teng-teng dengan kapor bani suku aman syong thai lo nomor bet ke cek beri langam piong ka akor ke buruk kejing jok kejing long di syong di kau kejing apa ke bet ke mariang di bet narung syong ras suku aman syong thai lo nrei ke mensim kam syak kejing kot bani haban ni ban len ya la jong kejing bunyi kuat batu pat bak kin sloto ya kata tong ke bangi don singiwan namar kata hang ni ban pensyai pergi pat bak bagi sini juga voice of the people party kalau mat ai ke jigremen nak kata kini berit ke badan smart juni ni ban klub no igini ke bala coba ya kini ke ya kini ke pateng ke pemerintah ni ban klub no igini ke bala jok sebelah perang ni ban perkhat kuno begitai ke berit kendum kelas ni bahkan lagi ke jongkikan sikan lalu mentangi ut namar ke jelai jung drugs ngipin bau drugs ulat bandu ini konsama jadi tang hapo ke sistem laki upalat lak dinong di drugs mention sistem apa nira ini ke mana po assembly la itu badan kuma arlak tam dinong di drugs menegni yang lain tam tang hapo sistem kalau ut kerja sendiri bersih boleh ikat ni kerja boleh di konsama jadi kerja ngin hap panwa te kadal le segala banong kadal bangi lakum le sting bom di kini di kpa ni lakum aini di khon tang bangin sempat di khon ni pamet anda di khon kala mi perthai kala san ka perthai ke yo eki ngam haga jisniu para ga jinjot nama kata ga julet keleng-keleng ong ngimla ban bujri yak an bo play lo bo ni khon benri play lo bo ya dan kata ga an galong pendan kam yu ding sempat ikai yu kena agalin tibu di benyat onum kendri anak awak anda ulat temen kata gani ka anj mau play lu batruang ya ka jimbi ka tesong haga dono ke jong kena nending sempat upelo sajnya ya kana u ngem dai ban tengka yu ding sempat kalau de ka por bangin kendit pendriu kum ka jat pendriu Nina isu ini ke belakang mau drop. Nina isu ini ke belakang jok ci bangla ban thau pot hai. Nina hap ban pet di tai ki longdi ini ki khon ki barat ji. Nina hap lo ki kini ki pa ke ba pet ngor ban hi kai ki agalin ci ke bade. Kata ka di ki ji identity ka jong ka voice of the people party. Ka por kam sha nga ban kren sibun nganai la CMP. Ko blai sibun blai tur pui ki ko blai ci hadango.